Bismillahirrahman Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana minadh-dhulumatil wahmi wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikuka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habbana. Ashabal fadilah hay'at tahkim al muhtaram wal mukarramun min jami'al asatid wal ustadah. Wa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan azimah, tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah aghna lughat usluban wa ta'birat wa hiya lughatul lati takallamu biha sayyidul anbiya wa yatakallamu biha malaul atqiya wal ashfiya wal awliya wa kutiba biha kalam rabbin nasi jami'a. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us li idzalatasy syirki wad-dhalal wa dhalmihi bainal ahya wa li fahmi ala ayatil Qur'an wal ahadisin nabawiyyah bi istikhdami lughati ahlil bayan wal mustafa. As-salatu wassalamu ala khitamil anbiya wa qudwatil izzah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahadati ittiba'i sunnatan illa yaumil jaza. Amma ba'du. Ayyuhas sadah, kumtu baina yadaykum liuqaddima ala hadratikum kalimatan aw kalimatain fi daurah syabab fi mustaqbalil watan. Ayyuhas sadah, inna syabab hum imadul ummah wa amalu mustaqbaliha fahumul quwwah allati tabni wal uqul allati tabtakir wal qulub allati tahmilu hubbal watan. Daurah syabab fi mustaqbalil ummah yatamassalu fil ijtihad fi talabil ilmi wal amal bi ikhlas min ajli tamyatil mujtama' wa takhalli bil akhlaq wal qiyamin nabilah allati tadmanu wahdatas safi wa quwwatal bunyan. Inna 'ala syabab ay yastaghillu taqatihim wa ibada'atihim fi muwajahati tahaddiyat wa tahqiqil injazat allati tarfa'u min sya'nil ummah bainal umam. Fa bihim tubanal hadarat wa bihim yuktabu mustaqbal musyrik maliun bin najah wal izbihar. Inna syabab hum imadul ummah wa raqizatuha fa in salaha syabab salahatil ummah wa in fasada syabab fasadatil ummah. Lidzalika yajibu alaina an nuwajjihal ihtimamal kabir ila tamyati hadzal jil wa tansyiati ala qiyamil islamiyatil azimah. Awalan akhlaqul karimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Ahmad. Innal akhlaq hiyal asas alladzi taqumu alaihi syakhsiyatul ihsan asyabbudul akhlaqul karimah yakunu masdaru khairi nafsihi wa limujtama'ih. Fa'alaina an naghrisa fi qulubi syababina qiyamas sidqi wal amanah wal ihsan wat tawadu'i wa ikhtiramil akharin. Saniyan al-aqliyatudz zakiyah. Al-Islam yahussuna ala talabul ilmi wa tafakkur. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul Alaq al-ayat wahidah. Al-ilmu huwa miftahun najah wa taqaddum. Fabina'u jilin dzaki, yakni tasyi'u syabab ala talabul ilmi wa tamyati maharatihimul fikriyah wal ibda'iyah wa istikhdamu teknologiyal hadisah bima ya'fa'ul ummah
wala yadurruha. Salisan al-jismu salim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairu ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if. Rawahu Muslim. Al-jismu salim huwa ni'matu minallah yajibu an nuhafidhu 'alaiha. Yajibu syababana wa tanawul ghidha'i sihhi wal ibti'adi 'anil 'adati darrah katadkhin wa ta'atil mukhaddirati. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Inna bina ujili syabab laisa mas'uliyah fardiyah bal huwa mas'uliyah jamaiyah taqa'u ala atikil usrah wal madrasah wal masjid wal mujtama'i bi asri. Fal na'mal jami'a ma'ali tahqiq hadzal hadafin nabil. Amin. Ad-du'a. Allahumma aslih syababana wahdihim ila siratikal mustaqim waj'alhum qadatan lil khair wa ahla lil ilmi wal amali shalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Aktafi kalami fi hadzal fursah wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.